Wow, Tarina čokoladna jagoda je prekrasna. Što je s ostalima? Ha? Wow, Jimmyjeva čokoladna jagoda je srednje veličine. Super. Ali Belina čokoladna jagoda je ogromna. Ovo je izazov, veliki, srednji i mali izazov s hranom. Idemo. Jedva čekam probati. Hajdemo kušati. Wow, ispunjeno je M&M s želeom. Tako je ukusno. Nisam očekivao da će biti tako dobro. Ali nije dovoljno. Zadnji komad i gotovo je. O, Jimmy, možeš li podijeliti sa mnom? Au, ne želim dijeliti. Ova jagoda je samo za mene. Idemo zagrizat. Ne mogu to učiniti. Jagoda je previše tvrda. O, ne mogu zagristi. Hajde. Zgnječio sam ga rukama. O ne, sada su mi ruke prekrivene želeom, ali još uvijek ga mogu okusiti. Tako ukusno. Obožavam to. Dok Jimmy ne gleda, probat ću malo njegovih jagoda. Tako sam gladan. Jesam li ti dao dopuštenje? Stani, Tara. Zaglavili smo. Wow, vi ste zaglavili za stolom. Što da radimo? Srećom, Jimmy ima jednu slobodnu ruku i nastavlja jesti jagodu. Da, tako sam sretan. Samo se opusti i gledaj. Ali mogu i pojesti par bombona. Vidiš. I sada si zakačen, Jimmy. Prevarila sam te. Sada su ti obje ruke zaglavljene i mogu jesti sigurno. Tako dobro. Ali nije fair. Čekaj, što? Tara, kada si uspjela pojesti sve tako brzo? Nisi mi ništa ostavila. Pusti me! Ups, Tara. I ti si upala u svoju zamku. Pošto si zapela, idemo dalje do Belle. Ona je nestrpljiva da proba svoju ogromnu jagodu. Samo naprijed, počni. Nitko te neće smetati. Da, odlučila sam izrezati rupu u jagodi i jesti je žlicom. Da, probajmo. Tako ukusno. Nikad nisam mislio da ću jesti M&M's i žele žlicom. Pa, Bella, imaš toliko punjenja. Tko bi rekao? I sve si to sama pojela. Wow, jesi li pojela sav nadjev? Pretpostavljam da jesi, a Tara i Jimmy još uvijek pokušavaju izaći iz zamke, ali ne mogu. Želim probati čokoladnu jagodu samu, da uzmem zalogaj. Wow, još je bolje nego što sam mislila, sviđa mi se više nego nadjev, super. Jimmy i Tara se dosađuju čekajući da Bella završi. Ima ogromnu čokoladnu jagodu i trebamo joj dati malo vremena. Wow, jesi li stvarno uspjela pojesti to u samo nekoliko minuta? To je nevjerojatno. Bella, nikad ne bih pomislio da imaš tako veliki apetit. I ovaj put dobio si KFC piletinu. Tarina porcija je tako mala da je jedva vidljiva, ali Jimmy ima srednju kintu, KFC pilećih bataka. Njegova porcija je puno veća. Pogledaj Bellu, ima ogroman kantu. Sigurno nikad nije pojela toliko. U redu, počnimo sa mnom, pretpostavljam. Imam tako malu piletinu da ne znam ni kako ću je završiti. Pokušajmo. Izgleda ukusno, čak i ako je malo. Tako je dobro. Wow, nikad nisam vidio da netko jede tako malog piletinu. Samo 2 noge? To nije dovoljno. Pa, idemo dalje na Jimmya, naravno. Toliko sam gladan da ću rado pojesti cijelu kantu. Pokušajmo s prvom nogom. Želiš li malo, Tara? Naravno da ne, prevario sam te. Ukusno je, već sam pojeo nekoliko nogu i sit sam. Što da radim? Imam trik kako brzo ukloniti kost. Jimmy, pileća kost je odletjela ravno u Tarino čelo. Sigurno je boljelo, ali barem Jimmy ima čisto pileće meso. Pokušajmo ovo sa svim pilećim nogama. Au! Sve pileće kosti lete prema meni. Što se događa? Jimmy, prestani! Pa, uklonio sam sve pileće kosti iz bataka i sada mogu dodati umak. Imam kečap. Samo uli više. I savršeno. Sada mogu probati. Wow, stvarno je ukusno. Tako fino.
Pa, imam ovdje veliku kantu. I pogledaj ove noge. Učinit ću isto. Jao. Kost je uklonjena i sada imam samo meso za uživanje. Tako ukusno, tako sočno. Njam. Što je to bilo? Pogledaj tu kvrgu na mojoj glavi. Želim još. Pokušajmo ponovo taj trik. Uspjelo je. Sada, to je sjajno. Pokušajmo. Sviđa mi se. Ovo je apsolutno ukusno. Želim još piletine. Jao! Kada će ovo završiti? Tara, pazi. Bela ima puno pilećih bataka. Wow, to je veliki trbuh koji imaš, Bela. Tko bi rekao da toliko piletine može stati u tebe? To je puno. Jeste li vi u redu? Jimmy ima modrice, a Tara, ona je dobro. Ali znat će da je taj trik malo opasan. Wow, to su rezanci. Mora da su jako ljuti. Čak je pomalo zastrašujuće probati Jimmy, ali ovdje Bela ima srednju kantu. I ovdje će sigurno osjetiti svu ljutinu. Ali najnesretnija ovdje je Tara. Ogroman kantu vatrenih rezanaca. Koliko strašnije? Ama, pa, ja sam muškarac i počet ću prvi, pogotovo jer imam tako male štapiće. Pokušajmo. Kako ukusno. Želim probat sve. Tako je vruće, ali podnošljivo je. Bela, sada ti. U redu? I ja imam štapiće. Pokušajmo malo. Ima puno rezanaca. Moram li sve pojesti? Tako je ljuto. Čekaj, mislim da imam ideju. Mogu jesti puno brže s vilicom. Krenimo. Ljuto je. Ne. Čekaj, znam kako poboljšati vilicu. Dodajmo joj bušilicu. Da, sada. Hajdemo probati. Čak izgleda ukusnije na ovaj način. Pojedimo sve. Moram požurit, pojest ću to bez pribora. Ne trebam više bušilicu. Biće brže na taj način. Da. Čekaj, ne. Moja usta gori. Je li to sve? Je li gotovo? Wow, svi pazite, Bela je postala zmaj koji bljuje vatru, samo nemoj nikoga zapaliti. Hvala vam ljudi, donijeli ste malo mlijeka. Sada se Bela osjeća puno bolje. Prijatelji, hvala vam na pomoći, ali sada je red na Tari. Kako ćeš pojesti ovu ogromnu kantu? Biće u redu, nadam se. U redu, pokušajmo. Mogu ja to? Jimmy, trebam tvoju pomoć. Drži kantu i okreni je ravno u moja usta. Hajde. To je puno. Prekrivena sam rezancima. Ovo je strašno puno. Ne. Rezanci su gotovi. Tara, jesi li dobro? Hello, završavam posljednje rezance i dobro sam. Iako ne. Usta mi počinju gorjeti. Toliko vatre u meni. Možda bismo te trebali samo zatvoriti s kantom. Pa, to je bila dobra ideja, Jimmy. Ali kako je Tara? Sada ima lijepu frizuru. Izgledaš smiješno, ali noćna mora je gotova. Wow, kakva beba. Pa imam odličnu veličinu ovdje. Wow, što je velik, super. Tracy, izgleda da nemaš sreće. Vi ljudi. Kako zanimljiv mali. Skinimo omot. Vrijeme je za probati. Wow, tako ukusno.
čekaj, što je unutra? Ima još jedan mali, ali ovaj je dlakav, pogledaj to. Oh, tako si sladak. Da, a ovdje je tvoja kuća. Nije li ovo divno? Sviđa li ti se? Super, wow, kakva slatkoća. Smiješno je. Sada je moj red. Skinimo omot. Kako je ukusno. Wow. Što? Imam još jednu lulu unutra. Pustite me da je otvorim onda. Jupi! Jupi! Tako si lijepa. Pustimo sav čokoladu. I spremno je. Nekoliko komadića čokolade treba uzeti pincetom. Baš tako. Ti si tako sladak. Sada ga stavimo na moj ruksak. Pa? Wow! Izgleda stvarno cool. Pa želiš li malo čokolade? Ovo je ukusno, Jennifer, tvoj je red. Pa da vidimo što imamo ovdje. Skidam omot. Wow! Wow! Pogledaj to, tako je ogromno. Pustite me da probam komadić. Jako slatko. Pa, mislim da to trebam uklopiti s tim. Bam, bam, bam. Da vidimo što imam unutra. Wow, wow, wow. Cure, pogledajte kakva slatkica. Samo ga želiš zagrliti. Au, ugrizao me je. Jesi li siguran? Pojeo je moju lulu. Ali nemoj me pojesti, molim te. Bježite, cure, bježite. Ne. To je stvarno mala bočica. Wow. Dobila sam bočicu srednje veličine, super. Da, i sve je moje. Ruke k sebi, cure, krenimo. U redu, probajmo. Istiskujemo ga. Ukusno je. Tako ukusno. Šteta što je tako mala porcija. Super. Pa, ja sam gotov. Tvoj je red, Tracy. U redu. Hura! Istisni to. Hajde. Mislim da nemam dovoljno snage za to. Imam ideju. Oprosti, Rebeka, uzet ću tvoju gumicu za kosu. To je to, ali trebam još par. Što se događa? To je to, gotova sam. Stavljamo gumice na bocu i to će mi pomoći da istisnem sav žele. I čekaj, pogledaj, uspjelo je. Kako je ukusno! Baš sjajno! Ukusno! Ne mogu prestati. Hajde, uništavaš mi frizuru. Dakle, ova boca je moja. Nema šanse da je tvoje. Dobro. Osvetit ću ti se kasnije. Sad je moj red da probam ovaj žele. Stvarno ga je teško istisnuti. Što da radim? Točno. Napravimo malu eksploziju ovdje. Bit će zabavno. U redu, timer. I sakri se. Ne.
Vau, uspjelo je. Vau, tako je ukusno i nevjerojatno. Ukusno. Super. Oh, ne. Barem sam dobio malu staklenku. Valjda bi trebao biti sretan. Oh, ne. Pa, što me ovdje čeka? Ali Rebeka je najnesretnija od svih nas. Zašto ja? Čini se da nemaš sreće, iako vjerojatno ni ja nemam. Pa, pokušajmo. O ne, taj kiseli bombon. Ne mogu kontrolirati svoje lice. O ne. Uf, ne mogu to zaustaviti. Pa napokon osmijeh. Bilo je jako zabavno. Što je to tamo? Nije tako zauzeto. Počni jesti svoj bombon. Oh, da, moj je red. Pokušajmo. Tako kiselo, ali ću sve odjednom, tako je lakše. Oh, trebam vodu odmah. O, netko mi dajte vode. Pa, imam ideju. Evo, uzmi. Hvala ti. Oh, to je bolje. Čekaj, pomiješajmo naš bombon s vodom. Nadam se da će pomoći. I popit ćemo to. Nadajmo se da je puno lakše. Oh no. Oha, kura. Ti vidiš duplo, zar ne? O, mislim da gubim svijest. Oh, ne! Bez panike! Sada ću ti pomoći. Dakle, jeste li svi spremni? Pa, 3, 2, 1. O, ne, u redu sam. Dobro sam, nemoj mi to raditi. Oh, oprosti, samo sam htjela pomoći. Pa, sada je moj red, tako sam uplašena, cure. Ovi bomboni su zastrašujući. Oh, ne. Rebeka, gdje si? Ja sam vrlo uplašena. Ne mogu to učiniti. Ne, pomoći ćemo ti. Otvori usta. Drži se. Tako. Još par. Čekaj. Ovo je posljednji. Čestitam. Oh, zašto ja? Oh, počinje? Oh, ne. Trebam naočale. I ja isto. Pazi! Imam ideju. Samo ćemo ti pokriti. Evo. Daj mi 5. Super. Je li vam se svidio? To je izazov s velikim, srednjim i malim porcijama hrane. Da vidimo tko će dobiti koju veličinu. Započnimo s Quentinom. On ima malu limenku Coca-Cola. Britney ima prosječnu bocu, ali Denijeva je ogromna. Sigurno nismo vidjeli ništa slično. Počnimo sa mnom. Neka ga otvorim. O, ne radi. Zašto? Čudno. Hej, zašto se slomilo? Čudno. Miriše na čokoladu. Probajmo. Oh, kako ukusno. Volim to. Ljudi, cool. Pogledajmo što je unutra. Vau, unutra je žele. Ulijevam ga u usta. Jelly s Skittlesima? Cool. Nevjerojatno je ukusno. Britney, što želiš? Što? Sviđa ti se? Wow, tvoji zubi, svijetle. I obojeni su, izgleda čudno. Pogledajmo što je unutra u mojoj boci. Odgrizimo vrat. Oh da, moram završiti punjenje. Wow, Britney je najagresivnija ikad. Da, kako ukusno. O, stigao sam do punjenja. Imam i žele od meda s Skittles bombonima. Super kao Quentinovi. Tako je ukusno. O, čekaj, pala mi je na pamet ideja. Probajmo razbiti ovu bocu. O, hajde. O, da, pustite me da pritisnem jače.
Super! Uspjelo je! Zgnječio sam bocu vlastitim rukama. Sada mogu jesti čokoladu zajedno s medenom želeom i Skittlesima. Oh, ruke su mi sada tako ljepljive. Čekaj, smislio sam ideju za šalu. Hajde, napravimo šalu na Danija i Quentina. O, dečki, definitivno nisu ovo očekivali. Dečki, Britney vam je odlučila dati jedan šalu. Oh, možeš li maknuti ruke s njihovih majica? To je loše. Žao mi je, nisam mislila da će se ovo dogoditi. Slučajno sam potrgala vaše majice, ali to je u redu, zar ne? Danny, sada je tvoj red. Samo me sada odvlačete slatkiši. I ovo je čokolada? Super! Imam ideju. Pomiješajmo med unutra žlicom. Oh, vau! Plinovi izlaze. Ups! Pao je. O, je li se boca razbila? Bila je tako velika. Tamo je vjerojatno puno medene žele. Danny, probaj. Moram pojesti svaku zadnju mrvicu. Stvarno mi se sviđa. Ovo je tako ukusno. Gospodine Danny, jeste li u redu? Čini se da imate akutnu bolest zbog prejedanja slatkišima. Čekaj, to su samo Skittles. Ne, bolestan si. Moram ti odmah dati injekciju. Kuda ideš? Ha, to je mala kvrga. Hajde. Danny, bolje ti je bježati i nestati. O, kakvo maleno pakiranje Pringle čokoladnih čipsa. Stvarno je mali, ali Danny ima prosječan paket. Definitivno se možeš zasititi toga. O, ali Quentin ima ogroman paket Pringlesa. Isti takvi čak ne postoje. Pa, bit ću prvi. Imam mali paket. Sada izli na ruku. O, mail mrvice. Probaj. Čokoladni komadići su ukusni. Želim još. Hej, je li to sve? Hajde. Au, jesu li zapeli ili je gotovo? O ne, nešto je zapelo i to je moj prst. Danny, pomozi mi. U redu? Pomoći ću ti. Nastavit ću vući. Pau! Ako Danny nije ovdje, ovi čipsovi su moji. Britney, ni ne sanjaj o tome. Sve je moje. Hajde da probamo. Vau, čokoladni komadići. Tko bi rekao da je to tako ukusno? Sviđa mi se čak i više od čipsa. Ali i ja želim čips. Ukrast ću njegov čips. Samo trebaš izrezati dno staklenke. Hej, gdje su moji čipsi? Čudno. Prošao sam kroz staklenku. Zašto nema dna? Gdje su čipsi? Magija. Nema šanse. Nema magije. Samo prevarantica po imenu Britney. Pojela si moje čokoladne čipse. Danny, prestani. Imam plan. Vidiš li onu ogromnu pakiranje Quentinove? I on ga može pojesti. Super ideja. Hura! Moj red je da jedem čips. Auć. Quentine, pazi. Samo pogledaj veličinu. Vau! Ogroman set čipsa. Super! Tako je ukusno. Obožavam ga. Vrlo je fin. Ipak neću dijeliti s tobom, razumiješ? Mljac. Danny, trebamo to. Quentin još ne zna da su Britney i Danny smislili podmukli plan da mu ukradu čokoladne komadiće. Wow, Quentin nestaje u vrećici čipsa. Pogledaj to. Ljudi, ovo je tako ukusno. Sretan sam. Danny, ne želim više ovo. Moramo izvršiti naš plan. Idemo izrezati Quentinov paket čipsa. Sad, izvadimo čips. U redu, gdje? O ne, Quentin. Jesi li pojeo sve? Oni su moji čipsi. Odlazi. Pojest ću ih sama. Bježi. Bježi. Pa što? Htjeli su ukrasti moje čipse, a ja definitivno ne želim dijeliti. Doviđenja. Ovaj put, dečki imaju Chupa Chups i čokoladnu fontanu. Quentin, stvarno si sretan što imaš Chupa Chups, ali fontana je premala. Britneyna je baš prava, prosječna Chupa Chups i obična čokoladna fontana. Danny ima ogromnu čokoladnu fontanu i mali Chupa Chups. Ovaj krug će biti zanimljiv. Probajmo. Quentin, počni. Umoči Chupa Chups u fontanu. Trebam ga potpuno prekriti čokoladom. O da, uspio sam, ali nije bilo tako lako. Quentin, Chupa Chups se pokazao preteškim za tebe. Jesi li dobro? Ups, sve se srušilo.
Sada imaš hrpu komada. Što ćeš učiniti s tim? To je još bolje. Stavimo sve komadiće u zdjelu. Super! Sakupimo sve to. Sada izvadi Minecraft čekić. Udari, 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 udari. Ha! Da vidimo što će se dogoditi. Cool. Sada uzimamo štapić, umočimo ga u čokoladu i dobili smo čokoladni lizalicu. Cool. Da probam i mljac. Wow! Što Britney radi? Odlučila sam da moram prekriti cijeli svoj Chupa Chups s čokoladom. Sve je tako savršeno. Oh, pogledaj taj posip. Joj, neka ga stavim točno na vrh. Sad izgleda puno ljepše. I sada sam spremna probati. U redu. Tako je ukusno. Volim to. Deni, sada je tvoj red. Hajdemo pokušat. Imam mali Chupa Chups. Neka ga umočim u čokoladu. Sada. Ukusno. Čekaj, što se dogodilo? Mogao sam odgristi Chupa Chups. Super. A unutra je guma za žvakanje. Neka napuham balon. Wow! Kako cool! Pogledaj kakav balon Deni ima. Što ćeš s njim napraviti? Pa, umočimo ga u čokoladnu fontanu. Potpuno pokrij balon čokoladom. Da, uspio sam. Sada bi trebao biti jak. Imam ideju. Želiš li da ga razbijem? Naravno, učini to! Učini to! Opa! Razbilo se u male komadiće. Prekrasno. Sada ga moram probati. Ima okus čokolade. Možete li nam dati priliku? Izvolite, prijatelji. Ne smeta mi ništa za vas. Imam puno čokolade. Hvala, Deni. O moj Bože, moramo Tako poslužiti. mali san. M&M's. Željeli su žurbu. Visoka mašina. A Sofije grli veću mašinu. Da vidimo. Oh, ljudi, tako ste... Krenimo s izazovom. Velika, srednja, krupna, mala hrana. Ko će od vas započeti? Kaylee, hajde. Očigledno nije tako lako. Oh, To je... to je definitivno prilično teško otvoriti. To je to. Srušit ću ovo. Eto ga. Cijele ruke su mi unutra. Razljutili ste Miley. To je mnogo bolje. Probajmo ovaj slatkiš. Oh, kako ukusno. Tako je čokoladno. Quentin, mislim da je tvoj red. Super. Svi moji slatkiši su u automatu, pa ih samo trebam izvaditi. Kako to radi? Čekaj, imamo umetnuti Vrijeme kviz. je da... Dobro. Nahranit ću ovaj aparat svojim novcem. Pokušajmo. Evo ga. Napokon ga mogu imati. To je... Tako dobro. Obožavam to. Hvala. Želim sve više i više. Da, nevjerojatno. Čekaj. Gdje su moji novčići? Želim još. Uzet ću sve slatkiše besplatno. Trebao sam to učiniti od početka. Mislim da je sada Sofian Red. Oh, juhu! Napokon ću uživati u ovom slatkišu. Samo trebamo zavrtjeti i izvaditi ga. Nevjerojatno! Želim još! Hej, zašto ne radi? O, mašino, daj mi malo slatkiša. Oh, što se događa? O, mašino, nemoj se ljutiti na mene. O, ne, čekaj. O, ljudi, pazite. Napada nas stroj za slatkiše. Oh, mislim da je gotovo. O, pogledajte to. Cijelo je more toga. Zašto sam dobio tako malu čokoladicu? I bio sam baš sretan. Gdje je moja čokolada? Zašto nisam dobio ništa? U redu? Ti bi trebala početi, Sophie. Ja ću to obaviti brzo. Imam vrlo malu čokoladicu. Pokušajmo to s pincetom kako bismo bili sigurni da je ne izgubimo. Iako
Znaš, imam sjajnu ideju. Mogu je staviti u čašu s mlijekom, zatim promiješati i napraviti čokoladno mlijeko. O, to je prilično cool! U redu, sad ću pokušati. Oh, da, to je... stvarno mi se sviđa. Quentin, tvoj red. Stvarno? Pojest ću ovu ukusnu čokoladnu pločicu. Sophie, neću dijeliti. Tako si pohlepan, ali znam što ću učiniti. Povisit ću temperaturu i njegova će čokolada otopiti. Oh, da. Dođi ovam. Što se događa? Zašto se topiš? Upravo u mojim rukama. Oh, to je tako tužno. Barem mogu polizati svoje ruke. Zaglavljeno je. O, prilično dobro. Mrzim te. Zašto se smiješ? Pim, svejedno, ti radiš isto. O, što je to? To je čokolada! To je bila fontana od čokolade točno na nama. Ali, tako je dobro. Oh, brokule, koktel i noćna mora. Sophie ima srednju porciju. Odvratno. I Clinton je dobio ogromnu. Da, miris je definitivno neugodan. Miley je počela. Idemo. O, tako je odvratno. Uopće ga ne želim piti. Nikada nisam popio ništa gore. Čekaj! Moraš pojesti i brokulu. Hvala, Clintone. U redu, završio sam. Kako da popijem ovako veliku čašu groznog koktela? Dobro, blizu. Okreti na mom nosu. Oh, nadam se da će pomoći. Odvratno. Neću to više raditi. Ne! Pala mi je ideja. Sophie, želiš li ovaj smoothie od jagode? Zašto? Onda ga zadrži, a ja ću zadržati onaj grozni. Oh, hvala ti, Quentin. Oh, puno je bolje. Čekaj, što? Oh, još uvijek osjećam. Oh, ne, to je brokula. Oh, zašto si donio nešto takvo? Bilo je smiješno. U redu, Quentine, tvoj je red. Stvarno to ne želim napraviti. Dobio sam najveći koktel od svih. Pogledaj koliko toga ima. Što? Ne mogu samo proliti? Čekaj, onda ću to proliti po tebi. Ovo ne radi kako treba. Oh ne! Upravo sam sve prolila. Čekaj, nisam ti otac. Hura, ja sam najbolji. Kakav užas. Sav sam pokriven ovim odvratnim stvarom. Tuj! Gospodo, upravo ste. Imam ogroman paket žitarica, a ja imam prosječan paket. A ja imam super mali. Kako bih to trebao pojesti? Zašto sam tako nesretna s poslasticama? Pa dobro, pojest ću to. I ja ću prva početi. Dobro, uzet ću malu zdjelicu, malo mlijeka Jedna pahuljica. Takva mala hrana trebala bi se jesti malim rukama. Osjećam se kao lutka zbog tako minijaturne hrane. Da vidimo. False alert. Bilo je ukusno. Ali nije dovoljno. Quentine, ti si na redu. Definitivno. Imam obični paket. Probajmo ga. Wow, kako ukusno. Ne želim uprljati posuđe, jer ću ih kasnije morati prati. Zato stavljam izravno u usta. A sada dolijevam malo mlijeka. Super. Cool. Sophie, nemoj me nasmijavati. Žao mi je, ali nasmijala si me dok sam imala puna usta. Jesam li prekriven žitaricama? Pa, barem ću probat. Oh, ovo je ukusno.
Što je sljedeće, Miley? Gdje je to? To je istina. Ne znam ni odakle početi s ovim ogromnim pakiranjem. Iako mi je već pala na pamet ideja. Za ovako veliko pakiranje trebamo veliku zdjelu. Jeste li spremni? Evo ga. Cijeli bazen mlijeka. Sad malo pahuljica. I sad mogu plivati i jesti. To je tako cool. Pa, zapravo, prilično je cool. Oh, ovo je ostvarenje sna. Ovdje je tako cool i ukusno. Ljudi, jeste li vam se... Ovo je najmanja Fanta koju sam ikad vidio. Wow! Je li ovo piće s okusom žvakaće gume? O, super, nikad ga nisam probao. To je to! I imam ogromnu bocu pića s okusom Skittles. Cool, zar ne? Zašto se smiješ? Krenimo s mene. U redu. Pustite me da probam. Wow! Čekaj, znači to nije limunada? Super, to je medena žele iz Fante. O, proteže se tako ukusno. Cool, ukusno. Ups, oprosti. Eto, gotova sam. Quentin, sad je tvoj red. Naravno, pokušat ću sada, ali imam problem. Ne mogu istisnuti žele iz boce. Što da radim? U redu, imam, svu snagu. Čekaj, imam ideju. Posudit ću tvoju gumicu za kosu. U redu. Hvala. Sada stavimo gumicu na bocu. U redu, daj mi još malo. Što radiš? Prestani. Quentin, moja kosa. Ne želim je spuštenu. U redu, žao mi je, Jess. Ali ovo je potrebno za opremu i moj eksperiment. Hoće li biti moguće tako istisnuti žele? Da, što više gumica, to bolje. U redu, vidi, uspjelo je. Super. Fizika vlada. Da, ovo je tako ukusno. Pitam se mogu li napraviti balon. Pustite da pokušam. Wow, to je bilo baš zabavno. Jess, jesi li dobro? Ne, moje gumice. Uništio si mi frizuru i uzeo moje gumice. Dobro, nastavit ću jesti svoju žele. Još uvijek mi je žao. Želim napuhati najveći balon od svih. Vidiš, sada mogu napraviti balon za Jess i možda neće biti toliko ljuta na mene. Što je to? Balon? Ne trebam ga. Ali sam se tako trudio. Ovaj balon mi neće vratiti gumice za kosu. Sviđa mi se rezultat puno više. Sada je sve pošteno. Sad sam prekrivena žvakom, Jess. To je okrutno. Miley, čemu se smiješ? Jednostavno pojedi svoj žele. Da, u pravu si, Quentin. Ima ih toliko. Moramo to uskoro probati. Otvorila sam bocu, ali ne mogu ju istisnuti. Imam ideju. Stavila sam dinamit u bocu. Upali ga i sada čekamo. U redu, vrlo brzo će dinamit eksplodirati. Nemam mnogo vremena do kraja. Zbogom svima. Čekaj, kamo ide? Čekaj, Jess, pogledaj ovo, to je dinamit. Pomozi. Ne, prekrivena sam želeom u duginim bojama. Uspjelo je. Sada možeš pokušati. Kako ukusno. Njam. Sviđa mi se. Ne mogu vidjeti ništa, pomozi. Moram skinuti naočale. Što se ovdje dogodilo? Sve je tako ljepljivo. Ne mogu vidjeti. Čekaj, što je to? Tako ukusno. Jess, hajde, probaj. U pravu si. Jako je ukusno. Kakav sladak mali sladoled. Ali tako je malen i to mi nije dovoljno. Što je s vama, ljudi? Imam prosječnu kantu sladoleda. To mi odgovara. Ali pogledajte moj. Ovo je mali sladoled u usporedbi s mojom ogromnom kantom sladoleda. Djevojke, sretan sam. Ovdje je cijela tona sladoleda. Ali počet ćemo s Miley jer ona ima najmanji sladoled. Da, Miley, hajde. U redu, pokušajmo. Pojest ću malu žlicom. Jednako maleno kao ova kantica. Prikladno, zar ne? U redu. Wow, ovo je tako dobro. Želim produžiti užitak sladoleda i jesti malo po malo. Da, ovo je tako dobro. Ja jednostavno volim taj okus.
Hej, Miley, mogla bi malo požuriti, inače će se naš sladoled otopiti dok jedeš. U redu, pomoći ću ti s tim. Dobro, izvoli, pojedi sve. Da, nema na čemu, ali htio sam produžiti trenutak. Nema vremena za to. Hajde, Jess, tvoj je red. Super, probajmo. Imam veću žlicu. Wow, kako ukusno. Želim još jednu žlicu. Wow, njam. Sladoled mi je na prvom mjestu među poslasticama. Još jedan zalogaj. Oh, tako dobro. Tako sam smrznuta. Prijatelji, pomozite mi. Radiš vrlo sporo. Inače će nam se sladoled otopiti dok jedeš. Dobro, pomoći ću ti s tim. Ok, evo, pojedi ga skroz. Pa, nema vremena za to. Hajde, Jess, tvoj je red. Radiš vrlo sporo. Hajde, pojedi, požuri. Zašto ne? Pomoći ću ti. Koristit ćemo plamenik. Uz njegovu pomoć mogu ti malo otopiti sladoled. Sada nemaš sladoled, već milkshake. Nije li bolje? Hajde, ulimo u ovu čašu. I evo ga. Svježe napravljen milkshake s malo šlaga na vrhu i slamkom, naravno. Hvala ti, Quentine. Stvarno mi sada treba milkshake. Tako lijep i primamljiv. O, to je super ideja, Quentine. Ukusno. Pa, sada je moj red. Napokon mogu probati sladoled. Imam najveću žlicu ovdje. Wow, da probam. Tako je sladak i ukusan. O da, želim probati još. Ups, ne mogu izvaditi žlicu. Cure, ne mogu izvaditi žlicu. Što da radim? U redu. Žlica ne izlazi. Pa, šokiran sam. Ali uzeo sam sav sladoled. I tvrd je. Dosjetio sam se briljantne ideje. Napravit ću im snjegoviće od sladoleda. Vidiš? Bit će u redu. Stavili smo drugu kuglu i sada trebamo treću. Čekaj, ali nema više sladoleda. U svakom slučaju imat ćemo ga s 2 kugle. Malo leda i zubi. S marmeladama. I naravno šal koji je moja baka napravila. Sviđa li ti se? Oduševljena sam. Dobar posao, Quentin. Hvala ti. Hvala. Tako dobro, zar ne? Ja sam genijalac. O ne. Jess, ne možeš to pojesti. Ovo je moj snjegović. Miley, djevojko, stani. Moram zaštititi snjegovića od tebe. To je bolje. Jess, trebaš pokriti i usta. Da. Hajde. Makni se odavde. Tako je. Bolje, zar ne? Odlično. Nitko se neće usuditi pojesti mog snjegovića. Čuješ li to? Tako si drag. Neću dopustiti da se ozlijediš. Samo si moj. Tako si ukusan. Kej, što je ispod tvojih poklopaca? Počnimo s Mileynim malim poklopcem. To je sir s plijesni. Njegova glavna karakteristika je da strašno smrdi. To je sigurno. Moraš poprskat parfem. Divan miris. Više ne smrdi. Da probamo. To je odvratno. Pozlit će mi. Jako je loše. Sretno, dečki. Uf. Samo naprijed. Vidi što je ispod tvojih poklopaca. Imam li veći komad? Ne. Imam ogroman komad smrdljivog sira. Neću ga jesti. Čekaj, imam ideju. Moram se presvući u mađioničara. To je bolje. Pokazat ću ti trik. Pažljivo prati štapić. A sada da vidimo što je ispod poklopca. Nema ništa. To je magija. Mađioničar ne otkriva svoje tajne. Što toliko smrdi? Glavno je ne pokazati to pred curama. Zdravo tamo. Što želite? Možda ima nešto ispod tvoje kape. Misliš da smo ti povjerovali? Pojedi to. Nadao sam se da će uspjeti. Užasno je bezukusno. Ne. Pa, Quentin, tako si smiješan. Jess, da vidimo što je ispod tvoje haube. Moje? Tamo je ogroman komad smrdljivog sira. Ne. Sad ću izgubiti svijest. Miley, jesi li vidjela to? Jess je bio oboren. I što da radimo? To je točno. Preoblačimo se u kuhare. Hvala. Sjajno. Ukrasite komad sira kremom. Sada će izgledati kao torta.
vidiš li moju ideju? U redu, skoro sam gotova. Odlično. Jess, dobro jutro. Odlučili smo zamijeniti sir tortom. Probaj. Šokiran sam. Konačno ću imati nešto ukusno. Oh, tako dobro. Stvarno mi se sviđa. Tako dobro. Krema ima predivan okus. Čekaj. Nešto nije u redu. To je odvratno. To je ipak smrdljivi sir. Lagao si mi. Da, prevarili smo te. O ne, pozlit će mi. I na što miriše? Gubim svijest. Pravda je zadovoljena. Hora! Saznamo odgovor. Završio sam s najmanjim tanjurom. Ali pretpostavljam da je to najbolje, jer je to paprika, tako je mala, ali iz nekog razloga me i dalje plaši. Kakva noćna mora. Tako je ljuto. Srećom imam vodu blizu. Znaš, imam osjećaj da moj dio neće biti ništa bolji. Postoji samo jedna dobra stvar u tome. Ova paprika stvarno dobro ide uz moju odjeću. I shvatio sam kako da bude manje ljuto. Trebam samo med. Puno meda. Super, zašto se toga nisam sjetio? Pa, dobar je početak, ali još uvijek osjećam tu ljutinu. Ne brini, ostalo je vode. Hvala, Jess. Imaš vještine gašenja požara. Mislim da sam jedini ostao. To je previše. Nisam to očekivao. Neću to pojesti. Nema šanse. Nemaš izbora. U redu. Dobro, nagovorio si me. Nadam se da neću izgorjeti, ali možda hoću. Ne, ostali smo bez vode. Dobro je da imamo aparat za gašenje požara ovdje. Nikad nisam bio tako sretan što sam prekriven pjenom. Hvala, cure. Želim ići prvi ovaj put. U redu, Kit Kat. To nije tako loše, ali zašto je tako malo? Jedva ga možeš vidjeti s povećalom. U redu, pokušat ću. Ukusno i tužno. To je glupa kombinacija. To znači da me čeka još veći Kit Kat. Wow, ima ih cijela šaka. Slušaj, moraš naučiti dijeliti? Ne, mislim da ne. Već si pojela svoj. Tako je dobar da jedna pločica jednostavno nije dovoljna. Izgleda da stvarno voliš svoju čokoladu. To znači da nećeš vidjeti kad uzmem nekoliko. Emma, vidim što radiš. Nemaš dokaza. I vrijedilo je... Gdje su nestale sve moje čokoladice? Moraš biti oprezniji. Žao mi je, Katie. Nisam je mogao zaustaviti. Pa nisam dobio ništa, gubitnik. Ne može biti, evo Kit Kata. Wow, tako je veliko. Znala sam da će sreća biti na mojoj strani. Trebat će mi motorna pila da ovo prerežem. Dogodilo se. Napokon ga možeš probat. Da. I obje polovice su jednako ukusne. Šteta što je nestalo tako brzo. Trebala bi stvarno paziti što jedeš, Jess. Izgleda da sam opet prvi na redu. Krenovke? To će dobro doći.
Jako sam gladna. Nadam se da nema nikakve zamke. Ukusno, ali nešto nedostaje. Ketchup. Pokušajmo ponovno. Toliko bolje. Sjajna ideja. Volio bih da i ja mogu imati hot dog. Vau, tako je veliko. Sviđa mi se ovo. Izgleda tako ukusno. Emma je bila u pravu, stvarno je ukusno, ali ipak ću dodati malo kečapa. Imam ga po cijelom licu. Moraš biti pažljivija, djevojko. Dat ću sve od sebe da naučim iz tvojih grešaka, Jess. Vau, kakav ogroman hot dog. Snovi se ostvaruju. Vau, srce će mi stati, tako sam ljubomorna. Rekla si da je bolje s kečapom, onda ću dodati još malo. Moram ga prerezati na pola da bude lakše. Miriše tako dobro. Baš izaziva zazubice. Ovo je jednostavno predobro da bi bilo istinito. Dodat ću malo tabaska na njezin hot dog. Dobra ideja, Jess. Da vidimo što ona ima reći o tome. Pa, to je neobično. Mislim, nije loše, ipak. Želiš malo, Jess? Da, pokušat ću. Tako je ljuto. Da, nisi trebao staviti tabasko na to. Napokon, moj je red da počnem. Izgleda pomalo jezivo zapravo. Ovo oko bi se moglo koristiti kao ping-pong loptica. Ili ga jednostavno možeš pojesti. Zabavno i ukusno. Sada ja. Vau, hrpa gumenih očiju odjednom. Tako su ukusne. Jess mi je upravo pokvarila apetit. Oprosti, Emma. Zanijela sam se što mi se događa. Wow, imaš hrpu očiju koje su se sve odjednom otvorile. Hvala Bogu da je sve sada gotovo. Da, bolje da se to meni ne dogodi. Wow, to je veliko oko. Vau, tako je teško. Emma, prestani nas plašiti. Oprosti, nisam mogao odoljet. Ne, zubi su mi zapele. Pomoći ću ti s tim. Padam. Ozlijedio sam se. Oj, da, to nije baš dobro ispalo. Opet sam prvi. Ura, brokula. Pa, to nije zabavno. Ne želim to jesti. Zašto mi treba toliko? Ne mogu ni zamisliti koliko je to odvratno. Hoću li morati proći kroz isto? U redu. Ne, čak je i gore nego što sam zamišljao. Mora postojati neki izlaz iz ovoga. Znam. Kako lijepo. Wow. Hej, Katie, tada. Ovo je za tebe. Joj, tako slatko. Hvala. Ali čekaj, ovo je brokula. Vraćanje poklona nije baš pristojno. Sada se bojim pomisliti što me čeka. Mama mia, nisam znao da povrće može biti tako veliko. Poželite mi sreću, ekipa, ovo će mi dobro doći. Zapravo nije tako loše.
mi se počinje sviđati. Jess, izgleda da se i sama pretvaraš u brokulu. Naš prijatelj je sada brokula. Smiješno. Sada želim nešto dobro. Čokolada bi trebala pomoći. Savršen oblik. Wow, nije loše. Sretan sam zbog tebe. Hvala, Emma. Sad je moj red. Wow, to su kao male čokoladne kuglice. Zovu me. Ni ne pomišljaj na to, Jess. To su moji bomboni. Tako su dobri da ne možeš stati samo na jednom. Moraš ih sve pojesti. Da, tvoj je red, Emma. Prazno, kako je to uopće moguće? Stvarno ništa nije ostalo. Ostalo? Pogledaj gore, Emma. Wow, cijela limenka bombona. Kao da je palo s neba, dar odozgo. Oduvijek sam sanjala da me uhvati kiša od bombona. Ovako izgleda sreća. Djevojke, ja ću početi. Da, kisela limeta? Trebala sam držati poklopac na ovome. Ne. Samo da odrežem mali komadić. To će biti podnošljivije nego pojesti cijelu stvar. Tako je kiselo. Ne mogu ni pogledati ovo. Jess je ipak imao više sreće od mene. Dobila sam 3 limete. Znam kako se izvući iz ove situacije. Raznosi loše dečke. Što nije u redu s njom? Ja sam luda. Ne bojim se ničega. I ovi limuni nisu ni tako loši. Wow. Tako sočno. Pa, uspjela sam. Cool. Mislim da te nikad nisam vidjela ovakvog. Pa, izgleda da sam ostala jedina. Toliko limeta bi moglo okončati glad u svijetu. Jupi. Ali moraš ih pojesti sam. Znam kako to napraviti. Gledajte i učite dame. Napravit ću lijep osvježavajući sok od njih. Wow. Samo treba dodati dovoljno šećera. Uključimo blender i pričekajmo. Eto, sada mogu probati. Izgleda nevjerojatno. Evo završnog dodira. Wow, malo leda i lijepa slamka. Skoro sam zaboravio svoj omiljeni šešir. Kao da si na odmoru u nekom luksuznom odmaralištu. Wow. Tako šik. Wow. Znaš, zaglaviti s malim